CCM ntitugushaka, CCM ntitugushaka, CCM ntitugushaka. Iri joro guverinoma y'igihugu cy'igituranyi cya nk'uko mubibonye rero hano kuri screen yanyu mubonye video ihari, abaturage cyangwa se abajenisi bo mu gihugu ca Tanzania bari mu myigaragambyo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan. N'umuperezida uhari, si n'umuperezida ahubwo araza kwiyamamaza uyu mugoroba, niho araza kurahira avuga nyine ibyavuye mu matora ye. Uyu muperezida yatsinze amatora ku majwi angana na 97.56% mu matora, niyo manota yagize. Uyu Samia Suluhu Hassan rero mutamenye, yabaye umuperezida wa gatatu wayoboye mu bihugu bya Afurika. Niwe muperezida wa gatatu mu bagore bayoboye Afurika. Mu gihugu cya Tanzania hagumye kuba imyigaragambyo hari imyigaragambyo ikomeye cyane imaze iminsi nyinshi, harimo imyigaragambyo bamagana ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, ndetse n'abamushigikiye bose barimo gusenya ibikorwa byabo kubera gushigikira umuyobozi mubi cyane. Hano mu gihugu cya Tanzania ibintu byadogereye cyane, byagize n'ingaruka ku bihugu by'ibituranyi, harimo u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, kuko imihanda bazifunze, amakontineri yarazanye amaprotect agiye atandukanye mu bihugu bigiye muri ibi bihugu by'ibituranyi byose bayafunze arahagaze. Kumva ni ingaruka zagezweho ku bindi bihugu by'ibituranyi, usibye na Tanzania yonyine, kuko harimo imyigaragambyo ikomeye. Bari kugenda basenya ibikorwa remezo byose. Abajenisi barimo bakajije umurego bamagana ubutegetsi bw'umuperezida uhari Samia Suluhu Hassan. Uyu Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora uyu munsi, ariko uyu munsi ku cyumweru nimijoro niho araza kurahira. Haraje imbere kurahira mu matora yatsinze, kuko yatsinze ku majwi angana na 96 n'ibice, kuko nta n'umwe bari bahatanye, yari wenyine arimo yiyamamaza ari wenyine. Turabigarukaho tuvuga ko ndetse ibyamamare byo muri Tanzania nabyo byagizweho ingaruka mu kwamamaza uyu muperezida Samia Suluhu Hassan. Ibyamamare ba Diamond, ba Harmonize n'abandi raperi barimo bakunzwe mu miziki yo muri Tanzania, bagumye kwibasirwa basenyerwa ibikorwa remezo byabo. Hari uburyo Diamond yanditse ku rukuta rwe rwa X, yandika amagambo ahumuriza abaturage. Nyuma yaho arongera agaruka yandika amagambo ashimira uyu perezida Samia Suluhu Hassan, avuga ko ari umubyeyi mwiza, ko nta wundi muperezida umuruta, kandi akaba ari n'umubyeyi mwiza. Ariko hadaciye amasaha menshi yaje kubona abajenisi bo muri Tanzania bandika bavuga ko umuntu wese uzi yuko ari mu shaka rya Samia Suluhu Hassan agomba kubiryozwa, imitungo ye yose bagomba kuyangiriza. Niho bahise bamuha amasaha atari make, bamuha amasaha 12 yo kuba amavidewo yose yasize ku mbuga nkoranyambaga ze agomba kuba yayasibije.
yose akaba yasibije ku mbuga nkoranyambaga amavideo yose avuga ku uyu Samia Suluhu Hassan, avuga ko agomba kuyasiba yose, bitari ibyo ibikorwa bye byose ari buze kubihomba. Nzagaruka ku wundi muhanzi mu bamenyereye mu bakurikirana imiziki zo muri Tanzania, ni umuhanzi w'umukobwa uzwi ku izina rya Shefu. Uyu Shefu ni umuhanzi ukomeye w'umukobwa muri Tanzania, yari afite na resitora ikomeye cyane bitaga Seafood. Iyo resitora nibwo ejo ku isabato tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 niho yaje kwibasirwa n'abajenzi, barayisenya yose, bangije barayitwika, bagenda bibasira amasitasiyo ya lisansi barayatwika, amatagisi y'abagenzi barayatwika, byose uretse ko babagaruye bageze ku ngoro ya perezida nayo bashaka kuyitwika, babanagamo bya byuka biryana ndetse banabaminjamo urufaya rw'amasasu. Ubu muri aka kanya uretse amasasu arimo avuga cyane hano muri Tanzania, abantu bamaze kwicwa ni benshi, ndetse urusaku rurimo rwinshi ni urw'amasasu arimo avugwa, kuko bari kugenda babarasa kubera imyigaragambyo irimo bamagana ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan. Ese we arabivugaho iki? Uyu Samia Suluhu Hassan we ntacyo abivugaho uretse kubanira akabari bakabaseka, nta kintu abivugaho. Avuga ko ubwo mwasebye kubera ko yatsinze amatora nk'ibisanzwe. Kuko uyu Samia Suluhu Hassan ubwo perezida Pombe Magufuli yari umuperezida, uyu Samia Suluhu Hassan yari visi perezida, yari minisitiri, yari umuyobozi mukuru, aribwo yaje kwitaba Imana. Uyu Samia Suluhu Hassan ahita amusimbura kuko niwe wari uhari, atsinda amatora ye ahita amusimbura. Kuva ubwo ntabwo higeze habaho umutekano, kuko yaje arimo arahira, abagezaho n'inkuru mbi yo kuvuga ko wari perezida wabo yapfuye hasi yitabye Imana. Yaje kubabwira mu kajwi gatuje, bavuga ati hari uyu nguyu uko ari banza hari icyo azatugezaho, bigaragara ko ari umuntu witonda. Ariko ntabwo ari uko byaje kugenda nk'uko bari babyiteze, ahubwo yagiye ahinduka gake gake, birangira hajemo ikandamizwa. Ubu mu magereza huzuyemo abantu benshi b'inzirakarengane, bafunzwe n'uyu muperezida Samia Suluhu Hassan. Bose bari mu karengane, mu magereza harimo abantu benshi, hapfuye abantu benshi kubera kwamagana imikorere y'uyu muperezida Samia Suluhu Hassan. Ndashimira ko mukurikirana ibi biganiro hano kuri MRZ 5 TV, kandi ndakeka ko dukomezanya tukarangizanya iki kiganiro mukumva amakuru yose akubiyemo. Nongera mbibutsa umuntu utarakora subscribe, akore share, like, comment, ndetse ikiganiro nagikunze ateye comment, anasharinge inshuti ze, kugira ngo aya makuru agende akwirakwira hose. Dukomereze aho uyu perezida Samia Suluhu Hassan hamwe n'abakunzi be ubu ngubu bivuga yuko ahantu bari hari umutekano, harinzwe cyane. Ariko ngaruka ku cyamamare kizwi nka Diamond, kubera ibiri kubera muri Tanzania, aha kanya yamaze kugera mu gihugu cya Kenya, nimwo yaje kuba ahungira. Ariko kuko ibikorwa remezo bye, amazu yubatse, batangiye kubisenya babyigabiza, bavuga yuko aribo bakagombye kuba bagenda bakigisha umuperezida Samia Suluhu Hassan ndetse n'aba Harmonize, bakavuga yuko aribo bari bazi neza ko bagomba kuba bagira icyo babavuganira, kuko nibyo byamamare byari bikurikira.
ca Tanzania.